Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Shout out para kada kay amin ngawan sarday amang tartarabay karagiti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kablaawan tayo man nagiti naggaget ken awan sarday nga agkom-comment karagiti amin na drama episodes tayo. Ada Jody Buenavista, Jasmine Rivera, Corazon Gasmin, Mariel Gutierrez, Lilibeth Contillo, ken kadakay aminen nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan ana paulawan. Papansin. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Grace anak, anda ni Gab. Asino day ta agav? Lingay dun kabinaw. Agdamanan. Agkaraumay. Makauma day talakay. Bawa tamlatan anak. Umay na ka nga ron pasyaray. Paspasyar ar-aram. Makapasuron. Ni anti ko ring ati pasyaran na tayso ti balasang kan kasadaran na. Uray dahitan kaka. Ngalan anak. Sang mamlatan kat ibagam ken kuanay tinasayat laeng no niya ti kayat mau uno pangedeng mau sa narigat may timang pabae kas kanyak ore jak kumakayat nga awatan nagiti irig-regalo na kanyak ama ilom kas kada mapulutan ay awatek latan tapno sana mabailan Kan kaya ko mati uminom iti istit side ko na mo na. Ala, una yung tap na awan riray. Mala, rumor ka nga rudran, Grace, anak. Anti ko ring. Kadwaan nak nga rod asumango iti day talakay. Ala ko na, day talagayam. Agore ka nga rod at agpulbusak pa imot kan ag-lipstick. Kan ag-lotion kan agbangbaglo pa imot Kas na si kamot kan ti pasyaran na. Unay day tan kaka. Si kamot gayam Gab, naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka manang kuri. Manang kunam. Manutawon mo na aya, Gab. Ubingak pa'y manang. Titri laeng titawon ko. 93. Ay, 53. Pinalakay nakmat unay yun. Ay, manong ka nga rod ta 52 and a half laeng titawon ko. Ta intong December pa mo ti birthday. Kat no 66 kayon, auntie. Ay, tagtagari mo tina. Ay, di na mo alam mo. Agkasadaran tangarod, kuring. Ngem kaslabak bakit ngamin tilangam ngem syak. Ado ti kordoroy tarupam. Nang huruna na itatenged mo. Nana, apay ngay, titenged ko ti mirmiraem. Turupak ati miraem. Tada di tati na isang sangayan, abuya. Ay, excuse me panawan kayo pa lang tada na patengaramidek. Mayat mo't latin istoryaan nyo, auntie. Katno si katigagarak, Grace. Awan nga man ti panawon ko makin inistorya tata. Gav, kunamlata ka din, ulo, Gabi. Adula amin. Sige, tata Gabino. Ante, makamu kayo pa lang ditoy. Itay pay, anak ka panaw, tika anak ka, Gab.
Isinamutan at ipanagkita mi ti tinurong na. Awan ganas kon tapi manaw mitin. Apay, di ka maganasa namang buy-buya iti kinalibnos ka. Libnos. Nakaskas daaw ka day. Among gabi now, idi agtawon nak iti 15, aging ga iti 45. Karup-rupak launay ni Amalia Puentes. Artista hinak nga men, pulimi day ta. Ay, stay kwa, agpakada akon. Pakibagamlangan ka ni Manong Artin tamapan ako. Baliwak ton ti umay, intong saan abisi ni Grace. Ay, unay daytan kaka. Sayang ti panaglipistik, panagpulbos, ken panagbangbangblok. Tadi na mula nadlaw day ta. Idinto tay padpadlaw ko lang arudeng ti beauty ken kuan Mas daawak Mutaleng met tadi na makita ti beauty yo anti. Enton maminsan nga umay. Nainayunak pa ti panagpa-beautek. Kita ikman no di agali alimun tao. Ay, naku, Ring. Ura itapal mo amin na make up ni tarupam. Saanan amay libak. Kay, Di kinabakit mo 66 pound. May salatawan ti baet ta. ay namanong, di mo mamut sang kadakamat day tanga edad. Kakaasiak lang arudo na mangilimlimad. Makita mo ngamin itirupak nga ubingak pa imat. Uray 66 ko na ta, kasla mo la aglang langa at 36. Unay daytan kaka. Luel Baraok, si kaaman ti Mang Judge itilangak. Agminar ka di pa'y mo lati kinapintas kan kinaubing kao. Ay, wala ante. Imbagpay kan kata amom tag kita. Itreat kan tuman iti kanginginaan a restauran. Ay, kwartaam lang ante. Apay nga ta. Apasig a kwarta ti kayat ti tao ita. Natural na ante. Awan mo ti madawat. Pasig aminin nga adda bayad na. Uray to pa'y nalaylay nga ugot ti kamuti at balitok ti presyo na. Ti pa'y kayat akanan ti baboy na rarigan. Pagtatakko ng ti tao agatangan. Mala, no saan mo akayat nga itreat ka. Itad ko cash. Tapno adamo gunggunam amang ibagbaga iti kinapudno. May papan ni tilangak. Ulay na itang kaka. Ay naading, lamlamyungam lang niyante. Tapno, very good ka kanayon kinkwana. Kas kanya, kayat na. Amok nga minadangdanggayan. Dangdanggayak mo't manong. Nitatang ti saan amang dangdanggay kinkwana. Iso akanayo na masuron kinitatang. Siyakit, masursuron na kiti dadya ala kay gabino. Makapadurman. Kasano ang makapadurman ako nam kat nagdisinting agkawkawas. Nakabangbang lupay alakay. No kasta nga agad diwara ti bangbanglo na ka masurunak launay. Kasla mo bangbanglo tinatay. Anya? Ireto man kitdikin antay tapno saan nakariribukan dadya gabino. Sa bagay, no makiasawa ka kanita tagabino, bak ng kanton. Ay namanong, oray nga tan agpalpalimusak ton, jak lakit di kayak dayjay alakay. Unay daytan kaka. No si kamanong ti kurso na daan ti duduugan abakit abak nang, kayat mo? Sus, agpasak babak lang ni ti buhaya. Mutlagayam. Di pa'y lang amin nanti kuring ti armen na, tay suti kasadaran na kan agkurso na da kan kwa na. Apay dagita alalakay, taubing ti paggagatilan da. Di pa'y lajay padadamot na taangan. Maminsan pa'y nga umay mang disturbo ta pagsasawakon. Unay daytan ng Grace. Kini daw mo ti panagsinarak ta napatig-unay ti bagam. Talaga napatagab. Amam, saanan akayat ti kaanakak amapan ka pa'y ijay balay may. Ni Grace ti kunak. Kagurgura na ka.
Kasta ka di. Wan, agam di ka madanagan. Siyak ti makamuken ka, tapno makaumay kalataa. Anya ti kayat mo asawan kuring. Ay kampay idi aget, siyak ti pasyarem, tapno makaumay kalata, ken makitam ti kaanakak. O sige, nuday ta ti kasaya ata na mapasamak. Di na ka di matulungan tapno maayat nak ti kaanakam. Ha? Day tatijak may pasigurado, Gab. Ngamen, saan na ka nga ay-ayatan ni Grace? Maayat nak tumot lang siguro. Apay ngamen, no kwa? No, mangayat ka niti sa balay. Detay, namnamaem, mangayayat metken ka. Di mo ngamin pilitan ti tao amaday. No, asino ti agpapansin, ison ati pansinem. No, asino ti mayat keng ka, ison ti ayatem, unay daytan ka ka. O sino ka di ti dakamatem kuring? Apay, di mo madlaw. Apay, no kas pangarigan ta, kwa. Kwa. Apay, nalaadak iti panagkitam. Saan ba? Adamot langam, bakit ka? Sinilpuam payla ang matimbagam. Ha? Amom Gab, itala ang anakarikna ak iti ayat. Kat saan nga ubing tinakarikna ak iti dayta nga ayat. No di kat padakmet nga daidadnan. Ha? Kaya't mo ka di amamuan no asinaw. O sino? Sika! Oh no! Unay daytan kaka. Apay di ka makauawat. Imbagak lang aruda na jak kayatin ngagpakita kapay kanyak. Tamadurmenak itilakay ngagkurso na day tubing. Naawatam! Unay daytan, Grace. Nagsakit ti panagsasaom. San kumamutakas tati pa nagsasaong balasang ko. Narigat mo ngamin na makauawat, anti. Jak lang arud kayatan, ipilit na pala ti bagina. Jak pagtatakbo ng tilakay. Talaga na sakit ngagsarsarita ti kaanakam kuring. Panawan kay manlangan ta madadaal man ng teldaw ko. Ala, bayam nga minen, Gab. Ala, dua talaang nagsarsarita. Bayamon ti kaanakak. Ay, mabitlaang ta, itimpla ang ka iti Diyos. Tunggal umayak ditoy, tila may paspasangom kanyak kuring. Ay, kaamumlak ka na. Siya ngamin ka managsanga ili iti importante una a tao. O sige tanak, mangisagana iti merienda. Una na itanapakit. Agkinikinipay, bayat na umad-adayo. Papansin na talaga. Ang mayak malangin na nagsaya at magkanyak. Kababain mo, timpakitam ka ni Gabino at tigtig na anak. Kurang pa'y kidi atatang. Anya? Da kayo lang amin ti pampanunutag kat. Tano saan? Tong 7 piso ko ma. Ay, una na itan, Grace. Jak pagtatak mo ng tilakay. Makapasurun mat. Arig na lolo kon. Paggarto man nakpay laeng. Ala, bayamo na nak. Nakababain mo't kinkwana. Nakaimbag kaniyak. Tasip-sip-sipan na kayo. Tapno magunod na ti ayat ko. Ha? Dongrit alakay. Ala anak, bayamon. Tano umay pa ditaw. Siya kaun ti makisarita kinkwana. Ibagayon ta asawaan na ni Auntie Kuring. Ta isuda mo tagbagay. Ay unay na itan kaka. Chris, sana ya kotsi ni Don Gavino tinagsardang iti batog ti balay. Awan bibiyang ko di tamanong. Saan aya asikati umay na paspasyaran?
Padasan na ata makangagman ni ti Sarita, di na pa'y nang nangag. Unay daytan kaka. Iso adidak isango kan kwa na. Adamag dita nanti ko ring. Di pa'y lakot kagatan di aso at tumanaol dita. Ni, nyan ti ko rin agpaiso tinapan ng sabat. Very good. Unay daytan kaka. Amun samot ni ante nga umay ni Tata Gavino. Ngamin, kastaon ti panagbangbanglo kan panagpapintas na. Ngamin, kursunada unay ni ante ni Tata Gabino. Ha? Di na pa'y lang amin asawaan. Tapno malpasan ti parikot na kan ayat. Unay daytan kaka. Unay daytan na pintas kan banglom kuring. Kasta ka, Jay. Kunak ano, di mo madlaw, wano mapansin, dagiti ipapapansin ka. Nabayagan ang nadlaw ko. Ti ka anak kam ngamin, tinakaiturungan ti imatang ko. Bayam day jayan nga ubeng, istresun na kalaang, uray taada akmat. Wan nga ron, imbaglakit di ngagpaisun tadaka. Amumutan gab, VIP ka kanyak. Thank you, Kuring. Nakaim imbag ka kandiya. You're welcome. No problem. Aramidok ti amin. Basta sika. No. Ulay na ito na panangkid-kiday mo kanyak, Kuring. Kasta kumamot ni Grace kandiya. Di mo panunutan ti ka nakakasuplada na jay. Imbis akidayan na ka. Mulagatan na ka iti kasta unay. Sabay pugsuan na ka iti agkakasakit a sarita. Ulay na itang kaka. Si kamot tayo ti paspasyaran ni Gabino, Kuring. Kasayaatan, Manong. Ha? Kasayaatan para kini Grace. Tasaanan nga iso ti pasyarin ni Gab no di kutsyakon. Banag, apakaragsakan ni Grace kan pakaragsaka mo launay. Ulay na itang kaka. Okay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa'y nga raw? Maganatan akong Manong. Andiya? Agkaraumay ka dito'y balay. Gab, nga mawam mo ti bagbagam kanyak. Kanya ko matibag ako rin. Diritsaanan, ibagamon ngay ayatan na. Ulay na itang kaka. Nagbayag ka mga men. Ting-tingitingag pa'y ngamin, tiriknak. Sa mga nagbabawi akto. Anya kumamot ngay ti pagbabawiyam. Kung datang ngamin kat saan ta nagbunga. Bayam ta bunga-bunga ditan. Tinapatag kat ada katakunay-nay ta iti biyag. O saan ka day? Sa bagay, companionship lang na makuna. Ay na, companionship, relationship, lovingly-ship, ha? Dayta ti kay ayok kan kata naragsak ka. Sana kasi ti kaanak kakanya, apasig misuot, kada agkakasakit asao, agam no siya ka, agkakalabing li asasao. Hulay na itang kaka. Datati agbagay, saan na da kayaw, saan ka day? Sa bagay, muwan matlangan. Ay, anum tubing, nubaybayan na kamot. Idin tatano siya ka, aglalapusanan na panagsirbe, panagdungo, kun ayat, saan ka pa? Ulay na itang kuring. Wan ngagpaiso, Tata Gavino. Anwem tubing, nawan matrik na anakin ka. Ijay kan mangayat kan ka, iti si Paposo. Ditan kagayem, tinagibusan, tipakasaritaan, arapauluan. Papansin, lito'y programa tayo. Unay na itan kaka, nagyaman kami, itin ka ipanang tarabay.